nta mahirwe afite yo kubyara umwana w'inzobe. Hakika umuntu utukuje hari amahirwe afite yo kubyara umwana w'inzobe. Nizo yikose ariko si wewe. Cyangwa bizana azobyara umuhungu usa na Alex kubera ko muri we natirerama arasa na Alex. Mushaka mworo we mukora ibirori. Mushaka ibike akubakora ibike ariko bibari. Iko kwisa. Nehemiya ibitataga mu murongo wa mbere Aroni ngo amanuka mu busigarwe ndetse ngo agera ku misozo y'imyenda ye. Mu bana rero abantu bahuje n'imbaraga gusa ikibazo nuko abantu badahishurwa ko banyazwe n'imbaraga zo guhuza bigasa naho bahuje kandi badahujije. Noneho tugahuza mu bwenge no mwihakiri n'umuco kujya bisanzwe ariko mu mutima no mu bikorwa tugahuje. Icyo cyo kibazo ariko yaba uko tubivuga nuko bigaragara ariko byari bisa no mu bikorwa no mu myumvire no mu mitekerereze byari bifite imbaraga nyinshi. Vuga ngo amen. Siko muri bimwe Nebukadinezari yageze mu itorero abantu ntabwo bari bazi ko ari by'agaciro ariko byari bifite agaciro. Ejo bundi bushize bishop yabikozeho. Ejo Bibiliya ikivuga ngo yabanyaze amapengeri y'abaga mu ikanisa. Nta kindi yakoraga ngo yahuzaga amarido yo mu ikanisa. Ariya yombi iriya n'iri bigahura bigatuma hataboneka icyuho. Byasobanuraga ubumwe bw'Abakristo. None ngo bakuraho umwe ariko abantu bumva ko ibikwasi ntacyo bitwaye ariko yakuyeho ibintu bikomeye cyane. Ni muvuga ngo amen. Haleluya. Sema amen. Ikindi Bibiliya ikivuga ngo yabanyeze ikintu biti indosho ni kimamiyo mu rwego rwumvikana hajya nicyo irusha. Bibiliya yavuga ngo nicyo cyapimaga inyama ko zihiye. Abatambye nicyo bakoresha kugira ngo bumve ko inyama zahiye babihereza abantu. Cyaba ari igitangaza cyabaje cyane abatambye gutanga ibyo bidahiye kandi bagomba gutanga ibihiye. Biravuga ngo bihesha agaciro. Koze cyakidwa ibibazo bakora. Haleluya. Sema Imana yo guha amafaranga menshi, Imana yo guhinga, Imana yo guhindogobe, Imana yo guha imodoka, Imana yo guhizuza, yo guha amafaranga menshi, yo guha abana benshi. Ariko ndiyo guhesha agaciro. Ngiye gusoza. Mugarekana zaburi Imana ibihaza. Imana yo guha ibintu byose bishoboka. Yo guhinga, yo guha ifaranga, yo guha imodoka, yo guha ibintu byinshi. Ariko ndiyo guhesha agaciro umuntu nizo kwihesha wewe. Muri cyangwa ambwira ngo byabaye babaze kandi bitangaje umuntu kuvuga ibitabubamo. Atwebwe abaporo abapantekote. Hari nyatuvuga ibintu bitatubamo bitadutuyemo ariko ari ubuzima tumenyereye kuba umuntu kubikoreramo. No simba kubera ko ubuzima tumenyereye. Ariko bitaturimo ntabwo musana ndagaciro bifite. Ningi cyapa cyerekana umuntu wagiye jinja ariko kagira imyaka 90 kitarafata gicaye. Ariko abo kiyobora bakagenda neza bakagera jinja ariko cyangije. Niko bimeze niko ubuzima bw'abantu bakorera ibyo bavuga ariko bitabatuyemo. Niko ubuzima bubaye. Berekana aho bajya ariko batajya. Haraburi ndavuze ngo tusiwe kama wanambo wa matatu wanaosema twende lakini wanabaki. Wanasema twende haraka sana lakini wao hawakwenda. Ni leo mnishari ninja alafu kwa siku ya jua kama ndivyo yalivyo. Mpaka roho aliponionyesha. Shetani amejua kujigeuza kama malaika yule wa Mungu. Amejigeuza amekuwa rangi nyingi amejiingiza kwa siri kanisani. Na tena watu wa Mungu wao bila kujua wameanza kumwabudu. Mchungaji akitaka kukosana nao awaambie watu zao. Kwa wanaendelea kuzama na tena hawajaolewa. Mtu anaweza kufikiria ni aje mtu anaweza kuzana kabla hajaolewa. Hego, anafuta ngo kutoa pesa kwao sio tatizo lakini wameua mabibi wengi mkarikia. Ngojeko lakini wakikutana kusirimba ama kuabudu. Kwa swali mlijibu. Kwa hao watu wanamwabudu nani? Hao watu wanamwimbia. Wanamchezea nani kabisa? Sema haleluya. Sema haleluya. Hao watu wanamhubiri nani? Na hao ndio wanafanya kazi yasiyo ya heshima katika ndani ya kanisa. Nukuvuga ko niba bakora imirimo ikomeye. Bibiliya mu gitabo cya Nehemiya gice cya 7 umurongo wa mbere abakora bakora ko ntarasoma kuko ni murafasha. Ndasoma ngiye kurangiza. Zamuri Imana bikaze. Sema amen. Kwa ndavuga ibyanditswe ndavuga ibintu ntorotoye hanze ni ibyanditswe byera byima. Bibiliya ngo bigira ubumana. Mu gitondo bavuga ngo abantu tuzi kivando bibaye ari bigaragara hano bitari imbere siro. Nababwiye ngo birasa n'umugore witukuje nta mahirwe afite yo kubyara umwana w'inzobe. Hakika
umuntu utukuje aramahirwe afite yo kujana n'izo nizo yikose ariko si wewe byakabije kuzana azobyara umuhungu usanga Alex kubera ko muri we natirerama arasana Alex ushaka mworo we mukuri bibari ushaka ibike ariko bakora ibike ariko bibari iko kwisa Nehemiya igitata mu murongo wa mbere Bibiri bavuga ngo ikike zimaze kuzuka ngo bamaze gushira hizo ngo bamaze gushira n'abakomeza ngo bashaka umuntu bohereza urufunguzo ariko ngo baramu haza kuboneka umugabo bita Hanani na Hananiya ngo kubera impamvu zibiri ijambo rya mbere ngo baraba ngo kwizera mvuga ngo amen ijambo rya kabiri ngo barushaka abantu benshi kubaha Imana bahabwa urufunguzo amen barabukwi ngo abandi bishobye kuvuga ngo abantu bamukura hano naje ngo babwiye ngo iyo nzoyihana y'icyaha agitegera imodoka akijana i Rwanda akivanye mu bihugu bindi akijana i Rwanda aje gushaka umuntu w'umwizerwa wo kwihana y'icyaha ibyo kazi sigomba kuri privatise mvuga ngo amen bazamugaza ngo so uwo kwizera abantu bo gusubira umwana bakaje gusoko umujana mu cyumba cy'amasengesho mu kamera cy'umweru n'isenga n'abakobwa aho ngaho aho usenga umudumiya neza abana tukagira icyizere ko bari gutaha amahoro bose mwa sinakurekura erega sinakurekura namenye kuri sewe imigisha Imana imuriye erega sinakurekura Abakorinto dusomera none ako kana ke introduction gusa kugira ngo twegerane n'abaterane yanse mabwire ko tugomba kweshaka kiza sinabwira kabisa sinore zikota kurongo dalita kubera ko hano na marani ariko nkano nataho ga 68 iyo nishite kumatera mugitara turota ngo mutandatu mugiye cyakabyo Unayejua udhaifu wangu nategemea wewe ukae nami unayejua udhaifu wangu nategemea Yesu ukae nami sana uzuri wangu ya utakwisha kuna machozi kufa huko chini wewe Mwokozi Yesu kae nami mzaburi mali kazi wewe suja wa maisha yangu nategemea Yesu kae nami wewe suja wa maisha yangu nategemea Yesu kae nami uzaburi mali bigasa uzuri wa dunia utakwisha. Kuna machuzi huku lakini wewe Bwana Isla di mana tu habu tu. Abakorinto bakabiri igice cya gatandatu umurongo wa kane hanyuma kugana ku musozo. Kugana ku musozo igice cya gatandatu umurongo wa kane dusome mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ahubwo ku kintu cyose twiyagaciro n'abakozi b'Imana bagabura ibishaka twihangana cyane mu makuba no mu mibabaro no mu shyako amen.
kubera impamvu z'umwanya ahandi nahavuga turimo kuganira umwanya muto. Bibiliya ijambo ry'Imana tuvuze yavuze ngo mu bintu byose. Sema amen. Niye agaciro ng'abakozi b'Imana bagavugisha. Ndagira mvuga ibintu bitatu kubera impamvu z'umwanya. Ndagira ngo mbabwire ijambo rivuga ngo haleluya. Ndinde koriki korenande ninde wampamagaye. Nibyo bintu bine mvuga hanyuma ndirangiza sose. Ndinde koriki sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Muna mukeni. Haso. Ariko washushe ariko ntiyakonje mani siko ko washushe adakonje kuko ukonje hose siko nimuvuge kwa amen. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ku kintu cyose niba ukuri biyese gaciro kabahabaga mu Imana. Hari igihe Bibiliya abantu bafatisha bakarusubikira ku bana ngo bavuza abakozi b'Imana abashumba basizwe amavuta. Abakristo bose bakizwe ba Yesu kumva n'umukiza wabo ni abakozi b'Imana. Imana ihabwe Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo ku kintu cyose ngo twiye agaciro k'abakozi b'Imana. Ijambo rya mbere ugomba kumenya ngo jewe ndinde. Sema amen. Ndinde koriki korelande sifa kwa Yesu. Ibyo rero iyo umaze kubimenya wiha agaciro nk'umugaragu w'Imana ugabura iby'Imana. Haleluya. Twiye agaciro muza tuvuga sema amen. Bishop yavuze kugaragaza uriya akava ururimi niko rugira amageta abiri gusa mu bintu byose. Niyo haba amageta abiri so nyine ariko abantu ururimi rumukumena igeti ya mbere rukamena geti ya kabiri rukavuga ibintu umuntu akibazaho umuntu abikuye niyo mpamvu sema igitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 Bibiliya iravuga ngo muhindutse bose ngo mugize imitekerereze ivuguruye. Soko bijambo ngo mugize imitekerereze ivuguruye. Amen. Ubwo burya umuntu asaba ibyo atekereza kandi akana nuko atekereza. Siko kuriya hari umuntu wavuze ngo nushaka kumenya umuntu neza buriya nzatetse tubomenye uwari ariko mbizare ko uzoheze umuntu avuga azahita kwibwira uwo ari we wese kuko umuntu avuga bingana n'imitekerereze. Musumwe kwani muri kubutumwa mugezi wanje abwiriza cyane ku bintu by'imyambarire makazi magufi ayo batubiye bamaze hejuru ayo imuga y'ukuboko kumwe mwebwe ntarahagera ibwacu bari kusha mu bukwe ikazu igikimuga ifite ukuboko kumwe ukundi kwaracitse kwere bavunyine zabo pe noneho ndamubwira ngo reka kwigora cyane umuntu wese akora ibingana n'imitekerereze. Sema amen. Haleluya. Umuntu akora ibingana n'imitekerereze ye. Muhinduke rwose mugize imitekerereze ivuye ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ngo ari byo siza kandi ngo bishimwa kandi ngo bitunganye rwose. Amen. Haleluya. Bibiliya rero yatubwiye ngo mu bintu byose yabo niyo agaciro k'abakozi b'Imana kubera ko tuzagera imbere y'Imana umunsi umwe kandi Imana izatubaza ibyo twakoze tukiri muri iyi si. Reka babwire abantu babiri bihesha agaciro nkunda muri iki n'abandi benshi ariko ndabakunda. Soma igitabo cya Daniyeli kubera impamvu z'umwanya ntabwo ndi busome. Amen. Ariko usoma igitabo cya Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo sema amen. Umwami wa Satani. Amen. Yes. Amen. Ushambiri mwana wao uyo ni kweli ushambiri mwana wao ulo simamani ushambiri mwana wao uyo ni tani ushambiri mwana wao ulo simamani. Haleluya. Danieli umwami mwana ngo Danieli vuga ngo amen. Ngo numvise muza makuru ukutibasika ngakubiza ye neza gutya ukuri kuziranye tura ukuri kw'Imana n'umuco turaze gusa tubanye mu bwenge ari
ari turasi ubwo no kora murabe neza ngo ndesibiri hayo ariko tu uko baza bakufa siko ni iyo bayibona uko turasi arababo n'ubise bavuga ko umwuka w'Imana umwuka w'Imana basi umwuka bavuga ko umwuka w'Imana ngo no kwitegereza roho wa Mungu, roho ya hekima, vuga mwami. Amen. Baba kuri ko. Nere ko kuvuga. Niko abantu bazo kuvuga. Vuga mwami. Amen. Abantu bazo. Habanga ngo dina. Musani ko kumenya ko ese. Ariko ko tusiga byo nyine ngo bidukura. Kandi kandi bizana. Nawe mbiko ngo kumati mugani. Arabo ndabaza bukanisazi. Aretse. Vuga mami. Na abasasa bose bibazo umugani. Abasa abakuru baravuga ngo ndabirukana umwanda, ndabirukana isasi, yikorera umwanda. Kibiba. Tiwo kwirukana isasi, uhetse ikiza isasi. Kibiba. Tiwo kwirukana isasi kandi kumugongo cyangwa ku mutwe. Hari ikiza isasi. Cyo kunda. Wo kwirukana isasi mu nzoro niya. Habe n'ubwo kugira isuku ingana gute. Tiwo kwirukana isasi ngo sigende so hari ikiza niki isasi. Reka mbabwire sema amen. Kwihesha agaciro k'abakozi b'Imana. Kubera iki? Tumurumva kumubona. Barakuze. Yego. Musa twanye mugende twukuza. Ariko amakuru neza. Habari bakoze siku kabla ya kuteswa Yesu. Alikusanya wanafunzi wake. Alifahamu sababu ya kutolewa imekana. Sema haleluya. Akabuja kwa yambaye ali Mungu mulika. Wewe Sema haleluya. Arayise ariko nano. Ariko shaka ruri bimze neza nuko finale yindi bibimze. Arawutse buhurije. Bibazi. Niya sagaciro kabakozi b'Imana bakaburisha ni nayo mpamvu abantu bagize bwakemwe kanisa. Kubera icyo ufite n'ikizuta. Icyo ufite n'ikizuka. Umuntu yababiza dafa. Birashoka umuntu yababiza dafa. Ngatanga icyo iburizo umushinga twara ibyo afite. Kuko kuvuga ngo amen. Amen. Siko murakati muzamuri mari neza. Baza mugeze mbese ibintu bamo murabyumva. Bamwe batasigira ibintu mubamo murabyumva. Samuel wa mbere sema haleluya. Ni muvuga ngo amine ngira sozi. Samuel wa mbere igice cya gatatu murongo wa 19 birisha kubwiza. Samuel ngwara. Samuel ngwara. Ngwimba ngo ntiyenda kwagira ngo nishambu ryiwe rimwe. Ndiko hasi. Nuko Kuntiendera kudisha mbonani nikasafi. Wali kuhasa. Iki ngwele ita. Sema haleluya. Amen. Mukage sibense. Ngabantu bose ngo bamenye ko Samuel ngo yarundukiye guhanusuku witekima. Erega abantu barabizi. Vuga ngo amen. Amen. Ibintu bitazafasha kugira ngo muzabashe kwesha yeshima neza. Birasoza. Ijambo rya mbere. Vuga ngo amen. Amen. Nugwagara mahame ijambo ry'Imana. Uhagara hehe? Mu mahame ijambo ry'Imana. Bizagufasha kwiheshiki agaciro. Mana agaciro. Amen. Sigashwe n'ibirira sose. Kwihesha agaciro ikindi kizogufasha mu buzima. Nuguhaga mahame
ijambo ry'Imana. Mu gitondo yabivuze Petero yaranditse aravuga ngo mfite ijambo ryahanuwe ngo rirusha ayandi yose, muzaba mugize neza ngo nimuryita ngo kubera ngo nitabaza neza nimwikira hagize umwishima ngo rigakesha ijoro ngo rikageza ku inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura mu mitima yacu. Mwite ku ijambo ry'Imana rizabayobora, rizabafasha, rizabatunganya. Amen. Ijambo rya kabiri uvuga ngo amen. Ni ugukoresha igihe cyawe neza, kubera ko iyo ndire wicayeho umutsimbo yarangije kwitoza byararangiye. Ayo makuru mwari mufite mwari muzi ko izi ntebe twicayeho habe nibwo zazunguruka gutya. Abatsimbura bishuhije kera barimenyereje, baritoje, bararangiye. Koresha igihe cyawe neza, abatsimbura bari inyuma yawe vuba vuba. Yego mbere mugenzi abatsimbura bari inyuma yaje kandi bari dura bari sema amen. Haleluya. Aho twaganira bari bitarifuze no cyangwa ni bari iyo umushumba ganira ko imwanya abakubwiye ngo barekeshe. Ijambo rya gatatu sema amen. Amen. Ijambo rya gatatu ni kuba mu buzima bwo gusenga. Kuba mu buzima bwo gusenga, gusenga bifasha umuntu kwihesha agaciro. Sema amen. Gusenga bifasha umuntu kwihesha agaciro, si ukubimenya, si ukumenya kubivuga no kubipanga no kubiporogaramu. Igifasha umuntu mu gusenga kandi ukabimenya. Ana yarasenze iruhande rwa Penina ngo amare gusenga. Ana yariko ashaka umwana uzacecekesha Penina. Arasenga Imana iraceceka. Ngo amare guceceka Bibiliya ivuga ngo Ana ahindura isengesho ku murongo w'icenda igice cya Samuel wa mbere igice cya mbere. Umurongo w'icenda ahindura isengesho. Imana nayo ngo yari ikeneye umutamzi uzakora muri Isiraheli. Imana yari ikeneye umutamzi ariko Ana akeneye umwana muri Karibye. Musoso umurongo w'icenda Ana ahindura isengesho aravuga ngo muramukumva umwana w'umuhungu ngo nzamuguturira abo wawe ibihe byose. Imana iravuga ati cyo tutari ikeneye umutamzi, umuhereza Samuel. Kubera iki? Kubera ko yahinduye isengesho agasenga neza. Imana ibagirire neza, mwiheje gaciro abakozi b'Imana. Muvuga ngo amen. Nabwo nimanje kumwanya washorangi. Shokera nabibo. Haraho nabiboneye. Muvuga ngo amen. Imana yabicuye. Kubera ko umushumba naje maze imyaka mikeya mu isikwitegereza ibintu kabivuze. Imana yabicuye. Amen. Musabure Imana ibekanze. Kandi iyo cyose tuvuze ibintu bikomeye biremereye biko bisaba imbere. Nivuga ko amen. Timuruzi mu murima hari ibigori byinshi. Yego hari abantu bahinze ibigori bari hano mu mateka y'umurima y'ibigori bikomeye. Mu bantu bahinze ibigori, ikigori cy'igifuma nicyo kigira umufumba munini. Niko ariko ikigori cyeze neza kigira ibishishwa bikeya. Uzushishura akaduka kugeza ku kigori. Ariko ikigori cy'umu cy'igifuma uzushishura ugashishura indumba. Waza kugira gutyo ukagwa kuri menu yasha. Ukora kuri mashine nanjye sirindeho gato iminota 2 gira senge mbiri Imana bagire neza. Mwese agaciro k'abakozi b'Imana bagabisha. Haleluya. Ito twakora cyose Imana iratuzi kandi izina mazina yacu niko yabwiye Nataniye kuri Imana ya Israel. Imana iratuzi izina mazina yacu. Imbere yacu zokunda ariko imbere ya Data Yesu Kristo wari nziza uzutubwira amakuru tukayumva neza mu mutima no mu bwenge no mu ishusho yo gusaka kandi byo abe mukogira. Haleluya. Eravuze ngo uzamuka mukama mukariye ko kwashaka ko mwino